Mm, mm. Ana male. Kwala kuji yo me dong biang a lenga cha kona ka mai kwala kuji me la ra lengyana me lengyana gwa yo darana mo ke tam dung den darana mo ke dung den twang mo no tanyal male. Yeah, bay lebe mat uh ana lengyana jo. All right, ke chagwa. Okay. Gwa shi tanyal ja mo ke dung den twang cha I think lengyana. Along. All right, Hannah. Da corner share. Dong kuyen message and dong baka nyal. Helen Male. Nga ja war ta mana ka go mana ka Africa go mana. Kwa je wini to ko kianati. So cha dor kana business long te ga telat ka la cha ta cha la le ran le la kwini je wo ching ja pon jan cha ben ka cha gor ba ben ka live ka wadar erun ka run wang be bichina ker ba la woje ka kan ne te jen ga to na bi a share na so men go ro na na ba ban ka live ja chara me chi kona ne ti janan diok take rumors ne te alenga ne anyog yat ka Fernando you're highly welcome gaj mala ne bolu yol tere malian na gar ko mala bilam you are all welcome che you're welcome take rumors ne te lenga check a link na ka gwad mi chiwa like some days back and then cha go ro na na dong de ka liang pin sometime cha gwa ba wo ba ba ka liang pin it's good ka wona na mete ga malat ka chiodu gwa na wona na bina ben ja ko te ga ma ba ngai ten na cha kona na 45 I think ba talk and message and baka ka live go man before kana network anyway an che luin ka move ne ka te la ngan galat ka tong Nuer medan che time den che ko chobatama na che share bo ka na ka my platform page ka my Facebook page
platform nó cái dial cha lel cha lartin wona na mi jira man wona na dong de đang join cái move ni you're highly welcome ta man ba to ka Nairobi go man no cái chiều cha music cha fal ba bat jano time cha ka music cha kama and time man cha go wona na bala focus ka time man wona na ba film ne ba ka alaka chara ma music chara mi che kona alaka cha wa gwa te ga ne to wa gwa bo kana ne te to ga me dan chi ti ma do den nyogo ban kor ma me che ne te den chi ga le nyogo ban kor an tamane chara ma music wa gwa lengo kona everywhere so kelen chi ku do da tamane wona na goro wona na bana culture dan bana je nyuot kan wo bana culture dan bana je nyuot goro je wona ne eno gwa bana teten ne al mala goro wo bana teten so cha decide wo balunjok I think ngaram kel kane te to ko je medan no ba film no ba la to no re je wo chi mi chi do to ko bi pal bang no der no na gwa no wo bi nang gwa chi nang tin and then ba la wonang a generation the generation lo wonyo je ka generation ne jan ta tin gwa no wona ne bana bana ngwa bana kalat move no go ka ko to kon ga culture mo gwa long ko kon goro wona na de nyo wi mo na den chang ba kalat to tong no re tele problem ko jen bana gat kon ti ane te bana ka kula jaku ba culture dan ba ngai ko kon mo be na kon chi kon na belong ka ngai chi kana belong ka ngai ne jen message mo de kam yemo ta ke movie mo goro de to man ko jaku be delay wo kan che ga ndong de ne act kel de ne man de ne film lat kel kan je most of the time ngai na ka culture dan ke ga ta chi nga dan te ga to bom te chi ro de par ko de ri chek de wo je go be chala de la kon nga je go wo che ko mo lor wala cha lor ko run lien ke fer ten la de ga film ka action gwa ko na acting la ngai ke no na dong they are happening wang camera ka cha nga je go na dong te ne de nywan ta ga wano la ke no bi la ngai ke no dong ran kan da ro dul cha nga je go na te gwan camera ko la to wano mi cha ta lat ga cha mi je de la tin so mi jira mo lor ka ti ke interest ko na da kon culture dan da kon nang niam please go ro bunga shop go re je go na de film mo go ro de tu ke re pa yemana especially next week de talk ana bi message nyam bi camera ma kam jamana man ba ka je abaka live ka je anta ma go ro bi je share bram ma je wajak kar ka mede te ga mi tuo ka gadan me change gare chale ka panan klan te mi tuo ka je cha attack cha moy ka bot cha dwe ka gambel thank god mal poinde Paul poinde and we wish him quick recover ko na de point dara Paul da loy lan ka ten la de so raj mi chiga raj mo cha tuok cha ta ne de nyangwan che chup ba nga yoda ka ba je go bulbul la kelan ma cha moy boden rama wa jin sina juro ne wona ne ba kelan ba moy rek kenyam ngaji sometime la information to check out on sometime chicken go ko wona ne bi ignore la ignorance sometime is not good chagwa changa yodoka aneti nyangwan kache post ne bo chaka nen bo ko social media ne ti chawo loide na puju wona ne malat ka mone atwok chirana nang la very serious case ka atwok daran to ko chongo nang rana no mi cha jen malat ka mo me jen gwada no pan cha guru wona ne de ko live but chabakan karo da long cha ta kala to ko ken cha balat ena mane boda tin bo wala
ajen go yen ko la ben wo ka live na ko waro na gan man dong tin dong de clarify ka raj mi che ga raj mo mi chi ling jiram mo ka kani judgment kani le to kani le goro wona na dere le gwibo ma dara to ke che dia to e chuandu ka wo shilling but sometimes te karamala dor len ka ran but bel youth ndara goro wona na belo do banga je to no wal che dia to kana dara wotona bulbul kana klanya ngudo kam dia no ma de bulbul dara ji ndara garama dara o jorna ka jamana dere la kon te bo na ko ka social media bo link on along mite ne raw ti ga ko kone de te len music ne kas ting la jama la lenke mite ga mi chiro kam da kone klan dio ja bode yen lenko yen ji social media link yen long na changa me cha taw ji ko bode yen link ka ti ga to ne la kana tin chi garme chale chal sol dia cha wo live cha message da bo cha je cha ja ka bo message cha lar cha wo bulbul raja ma we go bulbul wona na bujin bulbul goro wona na raja ma we go ji rai ne ga chi mor no kan lenga go ko wona na me da lo no wona na te chi mar te chi jien cha gar cha le kala nya ne kan we do itono kana lenga go is not clear ko wona na can specify can way specifically wona na dere lare e bulbul wa chi na chi jur a cha gara ma cha do ko ne to ko chi mor kana la no ko je wona na bran bi kap me kan leng tore bala na man che leng ka dong chi aleng cha wo ra mo wo bulbul luok chi mor raj mi che ga raja mo sometime changa na point ara mo kwala jogo no de nyogo nyurti no wona ne ngulu chal so liero ona ne wa ra ga chi mare ti ane changu lele ken so kan ti ga da tona ka ti la gor go ne ba ka lat gan manong de kularia chal so lier bo me we me se de jok dong ba ro do mo ke time bo ba men lo de men gweje ana be clarify again tan gweje manong de na o lo ke je ana be lat gan tele me de ran de gat me la damar de je na wa jorna de kula ta da ke kwa ki chereng wala da ta da ke nyir luach a chan lo de chan ngach ka yo mi wo ereng de o je na pa ben ka che je ne che ko bangkok wa guru mu chan guru lat ko wona ne de ro do wala de ka so ka do mi che ga do mo te ga mi yo de wona ne ta ka kwa tu de lu juru na de wona ne ba ra ma do dien ba wo le ba mo ke re fine bang da ra no gwe jino de jongi yene dial te chira jamani chi ka ba wona ne bulbul che kla ni che jorna ra jama che tuok te la mi ne malad ko ne klan bi a ko la ro wona ne yen che mar da wona ne bulbul che ga ka ne klan te la je cha ga ko ne klan ne ka ron mi chu ka 2014 kana do goro kel chera mande ne daro de tu ken de goro ba de yo ga ne tangai ke la we chang chi mi di no me cha ling wo ko ne di gwach chi kwor community ko angwa de ne tinte ko community ya dia o ja cha so le cha te ko online ba go man mi te ko online de no mi ya no do no ba ko la na right den ma la da man no
ya ket mala JB mala so medan me chaling Nuer community go kone die gwach cha kam da cha la cha ne chol Nuer community cha ne jogo no mona me chine lengo je go palaje tera me chege ket garwe te tin medan no te pastor go te tin medan an kware ku kam da lalat me la ku Nuer community ka Addis Ababa e wun mi chale joko cha kam da cha lat chine du na pel kondamar ema de benya ala ko wona ne te keme mo wa klan wa gor ga je de gor wona ne ba na gor je wona ne bia charba brana gwije lajen wona ne na modo bulbulala ko chandi jongu ye wo ngaje no chirara kugna wo gara ngaje I'm a good person no chana bela die wo I'm a good person no cheje I can be a bad person to you I can be a good person to you that is it this is how it is no so an kono klan tela nengu ma mete ga jubala ne je tela ne problem mete ka me la larga ne dong ete ne tla ga an kono klan ka ne ga nyok sin ne ja kam da chalat ka ne ga nyok chine jegle ne na mala la ga nuere ran na daman okay kon gur kon wona ne milar dor goro wona ne you have to do your judgment first ko kon che kondit chiran bilar riet me kana re da kana gwech lam riet lam re da gweji no ante la me de klein de wo jorna ka je chewen me che re ga mon che je dang dara bana ko gwa mo do den che diawan tana ka Nairobi bo no ngo da bachang tana ka America ma ka cha jogo pujo de do de la tiyan ga chuong de yana gujo dong de la but gar laba na da gweje how many time to what problem no ka avoid ko wona ne cha de go da ga no de go al ga social media how many time bang attack I never respond how many time biyara kam chuonde biran yaran kam gwade di min na ko wona ne chiga Nuer chikan ba gayan kirana la kuma je ban won ba kwal kwa jepal kan wo da ku yana wa kod biyan en biya problem biya lel biya we bulbul is part of the problem kan bu yana la na bagala mi chang I am always preaching peace among Nas society no da kod yana gur yana obne di albi gorwal ena na tuna ro de long ka rwal enyok chwa gwe ne ram ke limite lo mi je ne de ko ke ne chi ku tung je te ga lo ti je chwa gwe ne ha ran I'm just a fanan no I'm not just a fanan okay I'm also a leader I'm a leader can we begin a leader chi wona ne bi you rebel no chai le ke mi je ko you rebel no leader wona ne mete ko mi chi juk a jimbe for example because tomorrow you cannot lead people and tell them like do this and do that and you yourself you don't do it you are not doing it no so I'm a leader I'm not just an artist lado to nyen mwan kama lado ka kaje I just want to be a good person go to for example of the good people kana guru wona ne ba woko wona ne bar wal kana ba ga kana da na ko ke social media no singa kod bongo de I don't care I just leave it che channeling because ta ka take them kwaro da guide ke je ta ka do mi chuo da je mu wa ka je whether chimi je gudi chi la chimi te de chi la no we ji che ka ni la ta ga don medit
Kongu ko nagana mal and then wood jin wood mi tik a gat jin wood mi tik dulo chi to ka pet wood mi chi to ka pet ke le goro be roi ne ka begati min ne ran la de ti je roi ne ti je ni chiang ke wood mi di de chi rum be chi ka tok la na ne di la ro ne chi pet de chi tok chi bi la ro ngo de pet min la min ji wood mo mo raja ka te ka tong mi je bi ngaji wona ne chang raji je bo chi bi long ko bi ger because ko de chak no ateni no ko by example run birana wona I don't want to be like ngangungu I don't want to be like ngangungu I want to be like ngak that is it ko drama kam ta da mete ke je okay but chara da bu ko ye ji be ye ne la na ma mi cha da be ne ba na ma ba pal ne ngungu mi chia ko gwi fine but tell re bo ngo de chak la ba chak ko ngo da ba ben ba respond in a good manner no because chianga ba men na wo ba ku de na ba ngwanga na ke tek no I will never do that and nothing will change me I will remain the same person okay and ba ben clarify ni je wona na te la nga tetin ka me chi to go ka klan meta tetin ata tetin ka cha kana la na ne tige de chande lo ka live ka social media wa je jo ko recover chande de lo la ra de ku benien ko de ngaji wo chi plan de che fail ena klan ja tin mal point de run bo mi chi point de japwal ko guru te ko balat ka ke zaman na bela ka live video bela wala ni an mi gwe je I'm part of that problem bela wala di bela wala di thank God clan is there bela wo ka live video run bela wala mi gwe je I'm part of that problem bela wala boko do gwe je da na part of that problem gajam kamane je gwe je go awon na change that problem change part of his problem bela hariyabo no and chana point the man and chana jago and let which him quick recover go on and point the bopal then balore lana ke run be balar yeah okay okay cha kon come information go man go and ne ten dong chi attack chere me cha wona ne chi police cha ka te jen cha gor go ma da man dan go man cha gor ka ne cha ka to no bo me gan ani chika na boto ko mi chi ji ani chi wo ka sijin der raman jogi le na mon der la ana bia wo ye na to bia ko ti me ganan kwa ja I don't know what happened kwa man chi tuo na turu klan ka social media go ne chalelde cha moy ka bot cha post I don't even know what was the reason kwa je tuo ge di ka nga ne chana ngach ena ko ka ne rach but me chanan che share ko wona na I wish him quick recover for the point that apal that is it ne ka me che share point te ne la junyo na wona na ejen jin te ramado den me che ejen jin bilat ena cha ga je lo ka gweje alaman awama la de je lo ko da kam ji mona ni en ramugwa bi ngai kot ko you cannot lie ko kot e yang ajina to we tru kala du ka ne dial chi de man to ko kot e nyop
ko la ka mana ran men chalat cha wa ka mana jimi ala ram no den mu gwi yene dong te ga mu twa ne jere da wala ala ga duor ba biet budun ba dalo tok na ba beleje mele yana gwe wona ne dong te ka revain mila tere da mu gurien mu gwi gwe wo ba la durun mu charan che je I have no revenge for anybody. I got no revenge for anyone. Anything happen, it happened for a reason. You know. She made that make you talk on me. Yes, they need even near. They lar we changa kwaz lizikan. Changa betray kan. All in all. But tell me chalat. They need you will live nigga company. Me kan kulu chuptin. Lat ga je wona ne bulbul baro brit go me bulbul tene bulbul bar no ro bulbul tene fine me chi re ka logic bo I never with them wona de ga take a problem mona I still pray for them because tel ram mar ka rek ban men la di je la jigumo ena mo gwe yana wona ne te ga meto loida agwe yana bulbul mo ye chetan an ko chetan ka ya ko changa long ka liang but buku de lo chulo maladam I choose peace and I will remain as the man of peace no matter what de jong ni ji jinda mar kla nya wona na ne bu point bu pal mete ko mi chugoro bladurun fine you clear you air it out and how did it happen to you mi je point jo pal no ko tene do kwatka they were not part of it they have no problem with that they're never involved into that so go to jo wona be been out kami cha kan bo gweji wona is a minor issue kaji boy run boy is still fine de jo nge yene dialogue gwitene wona na agent message de no mona chaja de ignore na mane ko na your community dan when it is something sensitive they right to eat agorgo ba mal jaka jek ba mal jaka tenene no agor je wo mi chiran dor cheleng be ben ka live be ben out be ramlinge mengade be ngat be ramtewe be tew ko ne dial chikekel enana yeah so kan ti chiga tana ka kan ti ndong de goro wona de dar lar yemona telanga problem ka kan involve ka me chituo gana ka gadan no can involve my hands are cleaned and I am clean okay chuanga latin jira ma chielengo wala re rama kana lengo be share bo be rama jawlen ka lengde no de jongi ye wona na chloi de chate ko wo chang gor khalai fa mena de je wona na taloi medit ana bana gadan bana je lemi je point je pal me che goro ba kon ben brief fine kama kana goro still okay ba lar ne ye wona na I'm clean telanga hate kadamar tela hate ke anybody chinga kot chinga larian mi je chinga per go quiz chinga le la na pele ba pale je kot God is the only judge. He's the only person that will judge us, all of us. We cannot judge each other. Because no one is perfect. So we mourn chi dine liang ma dit kana kach sometime. So again mi cheke na mona dong de goro wona na de lar ye mona ana bu kwar no ko ba kon po ba chuang go mona ke jen information mona wo dong de lar ye
chika all the industry, all the entertainment, kana society, gor kono ne bana culture dan bana je promote in any way. Okay? Cause in time to kon kaga tiane, to kwa kitung nuari chiko chaga da win to kokien, chiko gwar win to kokien, kwa kitung nuari ken. So muwa move no kon katong nuari, muwa ko willing ken. Biko rodian nge ke liang dien. Bagad kon baka lok. A chang te li gan meta wij me do dien. God would yell kan tong nuari. Please do that for your society. Chana community dan chana jalatika. Ko chukud kon lado wano ke purpose. Kana kon lado gomene by mistake. Ya chukud kon chak by purpose. Ko wana ne te galata bana balat. So lene ladu before ken ni jien wi mon. Lene lad ko tende long kalene. Kan lad ko detone biko lote there biko lote gomono forever. Ko wana ne ba community dan belo benefit keji karwani tin chilat. Whether you are around, you are not around. Don't mind about it. You need your flower right now. I did my best. Community, then community deserve. Community. I respect. I deserve my respect from the community. No, don't do it like that. Lanu dunu ka do ban chije be jevelat. Ko more than like you will like a thin charge when you are still alive like this. No, nobody give a damn. Okay? Like we go down the chung one chick de long or the light chuk dangro. Okay? Like you will like allow men chi you are no longer around. So that is when they will even make good story on your behalf. You will be the brave man ever. Men fa ijien. Kaka men chikujien ka. So de ijio ko na please do what you can right now. You serve our society. Chana community dan chana jelok. Ko na bana gad kon ba ga bana ga ko na ba culture dan ba janga jaken. Man da bien we ka ye ne de chilem tonne. We ka ye ne de chilem to. La music industry dana mena kane movie industry ke any industry to content. We need to kokien to ka yo. Ba to kana ka to ga do kono to ka jam. A derana let ke movie run michi movie no kon michi go derana let ke movie la jorji araji yarana wona ne ma ba ko movie du mona biye jur ke yo dandi. According to tanga ke je we be moving no ba go aka je ba ji pay ba you ko your pay chibu let for free. The reason now everybody work for free is because who can let to move dan tell rama to you. I don't have money, I have no money. Chan dem can kai de ka je wona na ba anake you come to Africa and then we do movie together and then after all be je pay ke you. No, I cannot do that. Gato call. It's okay. Whatever you say is okay. Chan kai de each all ana berka Africa berchalet. I will not afford your ticket. I'll not afford your accommodation. I'll not afford your like anything michigurun. Chan ka ba afford. So a changa je diri longa leni michigana mon. Be fail ko na beji invite. Kodi nga je wona na chan requirement tende gor chan ka belong no. So don't do kana rama
be lel for free ko don ku la de gwa no so kan ti chika da tan de jogo gar chana goro wona ne bana wan kon bana kalep chana ya goro bana community dan bana jella de ka move ni chikan jek but ko ka jidit ka kon is something new. We cannot blame ourselves, and I will not blame anybody. But mu konu let ka buka to go. Dia waja bago along. Go aner we ogany. Le chola dog for what? I think you are not okay. Dong de ro de je bon ta man ko ni jin ka long. No ka ku de nga. Mu lo no wona na de lo ni jen ka ji ko ka culture dan charongo da gan me to de ram di de ku. Wo ku de nga dong de da ba gweje mi jira ma din mi chika chinga de chire che de far go kweda tama gweje jin gan ma ton mu de dap kan wo chinga kwed bota tela da go wo chi gurji kwed anyway just take it that way, it's okay na these are the reason tin gur kon on ne bana community dan bana ya goro won ne bana ja educate ko chi gan ma tot chara ma di che bi ja kwed lo ro bang ka tele mi chikurum so guru wo ba film no ba ga kamrar ka chiang lut ko mi bi nyo do wona ne bara me chet ke gwana romana ba discipline in another way around no goro je wo bana le do bum wo chi gan me to do kwet tell me belel ke je because je la ne that is your duty wona you have to change that person, be a good example for that kid no okay agenta an gur kono ne bana community dan bana je ngiye ke je ko gan mi che ka gwana ra tamane be par ram dir ko kwet ke social media metele mi che krum so nyo do je ba wona ne there is something wrong ke chi kon be jaj ni je wona ne ku je ngwak no, we have to identify wo jente nika once jente nika gwana so mi chi ngaji wo je ne te nika bi ngaji wo area chenga mon what is the environment mete no environment it might be a hot environment, you might never know. He has to, maybe don't get the situation me do di and michi with the chamoy stress, you might not know. So chibi jami je wo me gada kwedo na ba ga kaji. Okay? Gwaner, you are a good kid. So you just only need to change and learn. De ijoko na de jijoko na I will not judge you ko chikwel but me take a time yona ngaka ko nga inbox dong de ji le balat ruaine chibo bagang ngan keji na chi gang ngan keji so maybe wherever you are you need help, you might not know because wa mete gari mi ji to karan chibo guru wona you just react like the way that person reacted. No, you must know what is the what is how is that person yanaka te gomit ko don't take a problem chi danga. Okay, again mi chega na made lara no go je wona ne community channel le bum kami chai ku the gan mi to chu go ru ga ka je because they con a lot of problem in South Sudan. We have a lot of problems.
to God con work they are going through a lot ko conference phone con chứ con ka la long ka kam ka man de ka ga de ke chia ma na mo gwa wich no la gad la responsibility de la chwa na ngo de kwa belet ba ga chu lat ka ne dit no let chiran ga de lat me de doran ka mal so ka do me ka do mo de ye ko wona ne thank you for coming chỉ lại để chỉ theo câu chuyện ở của anh channel lật con channel cái lát I might need your support not financially but there are no more advice me there kama there nga jogo bulbul der na me der lel me de long kala ne chere go me te me long rama do de na de jogo la ne ka no can move ni wo ba ka lat gor kan chere go ka gor kan long dan kon dial gor long dan kon dial so long dan kon dial wona ne miti ke message mu gwa ma de na ger da na nang du mu gwa gor je wo diri nyak karama de je wo lat niam ko wona ne de wo je na I think movie take a look mu di mu kama na ala michi film chi la de tama ka cha du cha wujien cha du no gwe duel gwa than tatin no ba wa loida whether in good way or in wrong way ba wa loida ejen kelen kuna ja ko kane music michi du ni shi len gwa mutitin kan no gwe ndi de mo no loida betet kan film de de michi film gwa michi gwich chege film de la kon ka gwe ka Nigeria na they are really helpful they help us a lot nyang India ne to kon nyang Mexico ne to kon nyang Black America ne ka film ne mi chi film che yigu che ga lot la go along ka ji ka mi chi kon ko la ka to dan ka tong no pa okay chi kon ga la ka to dan dara go along no ade je go na bi ata kamal ye ne dia la tene te chang go tene ajano na dung da mandan te la ngatetten ka de jong ni je wo bu point da ba par ba loy re la na ga ta la na wan yeah Anna by the way I like your spirit na ga spirit do na mana anything malat ka langan ji malane tin be mal da tin no de ji jogo kibira puer ka wonyam Sarah Simon nana jibo yanya mar dial gan mar dial ene biata kamal gore je wona ne channel free fees ka community dan let's choose to have fees because we are going through so much not only one person either tika America ka which ye mori je pingo mane you are still going through a lot okay everywhere tell the family metal problem at adoran ka you go mane so de lang na kon ko wona ne chane choose ni mal yeah chane choose ni mal aran mal ka everywhere I go chinga kwat chinga lelde aran mal ka by the way tell me being a girl no for example take me la lat ka me dan family da by then ka gwa de dan me ngodo kwa mite ne de ngaja I'm a funny guy no le che mar la kana ju changa fen berek me dan na gwalen ju gune ne chi nyimar je ben ba no nanga ko dima nyimar je ne ko dima nyimar nya tang tach nanga yena so che jien ko dima changa gor da wich chi gwalen o jogo chi bul chi lul che banang
chana tiji ngo chaga joge yana ngo chan lul de nanga je cha joge men chi lul nanga je lul mon ta gwe ne ga je mon bo lu ko long bo lu rek bo ya chwer bo ma ga kwang te le mo balla den ta ma ga ma wi yare je rek chana joge ne lul mara cha joge okay ka lul mar mo we je te ga te ra ma babel me ci gwar cha gwalen je ga palaja awe lul awe ka wa kana nyaman mo we je gru ma we je te ga nyaman a me cha ra ma cha la da ne yen me che char by then mo da kwa me che char wo na te ga re ma la ga ne wa me je ko mun ti je ga bi je ka wa me je ko mun ti go te le me cha la tin no and then che nang a lion point lao baroda guide ke je che wo me la ga no ne me je ko mun ti je bi je ka cha la me je ko mun ti go di gwa okay so me che ga no mo che kan me da me ngo de kwa che wo me te ga me je me to kuda ba guru je wo ba gwa but chang jala kel kan ne de tedi ti je ga long che ba men je. This is what I told myself long time ago, maybe like 20 years back. Cha la roda cha wo ba ger ran ba no ngi jo ko do mo gwa cha ba ger ga ba na ko do mo je. Even right now a lot of things that happen but to garamada attack lana ne de with social media, but I have a promise to myself. I promise myself that I will never follow any wrongdoing from friends. Banang na mugwa karan chan banang na mijia karan. So these things take ngano kuega da amane cheteme. Ejen si anga bumene no na kuega ko online. Never, it will never happen. Kachan jumi yebo yene de la kuega ko online mijia ka yen no. I will never judge you because another man's food is another man's poison. What is good in Africa is not good in America. And what is good in America is not good in Africa. Lord ne take a freedom de kam ka United States ka first world ka che de je ka Africa go mana ka take a freedom de kam ka Africa go ma ba che de je ka first world men no ne environment titin ejen bu ga jom no mana okay yen bu ga jom no mana de je go na chara jalong ana bu kwar no kot be pot kal kala gon kun dial te yente nana ya te kamal an gadun ne lul tay de jog ltd bulbul ta ke show bo me chale honorable ga de jog I'm just trying ta ke podcast bo me chale ka podcast da man te jana atin and magwado gwa kono as a society. Please look for me. If you are in Nairobi now, Nuer community realaka. Look for me. I invite you to my podcast. Bana be discuss live. Bana be latka live video. Brahma wejek be wejek. Okay? Brahma wejek be wejek. Dola ra show daga. Brahma wejek be wejek. For example, a man chang ne ke je kon wune. A wuni chang man ne je. These things need to be debated. Kon ta man la ling man chi je.
chala la ro ta ma ne chi ge be man bi ran nyo la ro wu ni chi ge chala la ro ne ta wu ni chi ge so this one need to be discussed. Tera me chi comment gorgo mene. I'm a liar. I'm meant to kill the government. It's okay, my brother. It ka mejen turu du mechi su du gwa ma chi la dona. Ka gwe je jira me chi le mata ka turu du go ma male ngwan. Gwe ji jin ram chiro du mo ni ge su ka mele ni su ram ro den maybe dong jin ga de tot ka me jira ma dit. It's okay. Wo la ri ri de mo bo. But man ba lar kon je nene. Wo chwana ro kwet. Ka social media. Michi damor, michi logor. Yone ka be jego gona na why are you in this side? We are dundun we are discuss. Be side be olat jim bi side be olat. A dollion took. You are smiling. That is the only way. Wo bungo kwel. Kamuka mi hatige. Kabe yu kwel yo. Akantin di alden yarko community dan. Tin la kona lara wona na Nuer chi ka rode ling. Men chuna ling ke je wona na. Instead wona na bilar da moriet mi da rawe jake je bu kwez ni je. Changa gadu mi ton la per ni ku ni chiang la per ni ku ni chiang gada ma che de ling. Okay? Che de ling. Okay? Kada mor me dong te go do mo guji mi jiang me te ke je. Ka guji gwa ti no jen do bo gwa ne jen. Just work again the more money be you do ma gwa ne jen do ba ta tin. For 1 2 3 4 gwa ne jen do me. Bayina wala ta da man te ga je ku da mate. That is it. Agenta bana rodan bukon kulu nyodo wona na we are intellectual. Let's con sulu bukon galat. Ke ci kon la men ku su da represent ci kon nyod. We su da go achi la dana. Na. Ci su da go la dalo. Na. De jongi ji anyway, it's okay according to your judgment. It's good for you. I think if it makes you happy, just be happy. Okay. Bana teka mal, yana diala tona. Bana teka mal, gweno kon diala to content. I wish all of you good. I will never wish anyone bad because that is not who I am. Okay. Biar temal gweno kon diala yentin. Bye.